Hey, mhlambe lento engizoyisho namhlanje izonenza nizonde indaba enkulu media. Mhlambe lento engizoyisho namhlanje izonenza ningizonde mina. Or izonenza nisibone ngazuthi sabantu abangekho angazi ngathini. Shisa negligent. Adangani noma isingisi esi-right in leso. Ora ngithi angiqonga isibindi lento isingidle for almost a year. Ngiyahamba nje kunento engidlayo ngaphakathi ukuthi nanikela iminikelo nina bantu ababethanda ushemba ngisho kanjalo noma babethanda ukuthi umfundisi uMlungwane enzekele into enhle. Ngithe mase ninikelile iminikelo sasesizama thina ukuba proactive. Sathatha a certain portion yale umnikelo sadeposita kuyinto esasesibuka ukuthi iyosala iphilisa umfundisi even after sesambile thina sesingasekho eduze komfundisi. Kwakucabanga kwethu nje sathi yo this is a great idea, let's reserve some funds swathathe swa direct straight lento lesasiyitshela ukuthi izobe project eyayizosala iphilisa umfundisi after umshado noma sesingasekho thina. To cut the story short, we did deposit kuleyo idea leyo, sathola ama-service providers, sadeposita ngoba sithi sizama ukuba proactive. Well, that was our mistake ukuthi singaqale siconsulte kumfundisi ukuthi angayithokozela into ekanje, but it was more of let's surprise him. Sesimenzele konke, kwathengwa imoto, kwakhiwa umuzi wakana. Mase sithi mfundisi uma suseleke tada yabo lonto le kanti siyageja. Sithe sasifika kumfundisi uMlungwane. Wathi umfundisi uMlungwane, bantu abami ngiyanizwa nithini, kodwa yathi inkosi inyanga yezulu umuntu oyokwenza lokho kuleli bandla akakwenze kube 10 ngoba nasesihogweni uyoshaka. Hey, savele saphela kwase kudeposita imali nje eshisiwe. Imali nami engazi ngizoyithini ngoba anginayo kusho kwi-bank account inkosi yami, indlela engibroke ngayo noma indlela enkulu ngayo leyo mali compared to ama-savings or into enginayo. Eseshilo-ke njalo umfundisi wathi kodwa ngoba ngiyanibona ukuthi nina nize ngomoya omuhle, kunganjani kiwe enkosini yamaNazaretha kuyoguqwa kwinkosi yamaNazaretha mase niyalithula udaba kuyobe yiyo-ke esiyishoyo ukuthi iqhubekani noma ithi hhayi akungaqhutsheki. Sasesibuka thina ukuthi sabafana abakhulele eNazaretha thina umfundisi mdala kokuqala lokho, futhi umfundisi uyisandla sashembe. Njengoba yena uchitha lo msebenzi, siyaphi kushembe umfundisi esewuchithile. Siyangake enkosini yamaNazaretha ngalokho nje ukubuka phela kumele ubhalansise nawe umfana wesonto. Okubuhlungu-ke okudala ngize la kunini ukuthi kuneminikelo yenu eyagcina ingqwambe kanjalo ngoba ama-service providers asasiwatholile ayethe i-deposit ayayicela ukuze ezo-expanda i-equipment ezokwazi wenza lo msebenzi lo. Mayese expandile izobe non-refundable because kuzobe kwenza sasithi somenzele ekhaya lo msebenzi wenziwe kahle nje. Shembe yabona nje, kodwa-ke kwagcina ngqombe kanjalo-ke. Manje lento ingidla every time, it feels like ngadlala ngeminikelo kamfundisi uMlungwane ngayifaka endaweni la izophinde inqwambe khona. So makuyisiqalekiso leso engiyacela sisuke namhlanje kimi, ngiyacela nani enhlizweni zenu nivume ukungithethelela ngoba I was trying to be innovative, trying to be creative, kanti sengiyageja. Ngiyazi nazi ukuthi umsebenzi kamfundisi uMlungwane waphetha kahle konke kwaba kuhle. Ileyo nje into esadla inhliziyo yami, esadla umoya wami namanje ngoba ngiyazi ukuthi iminikelo yamakholwa uma kukhona la kuhambe khona kwahamba khona kwangakhona iqiniso,
noma ungangasho wena kodwa uyothi usuhambile idle izidle kusha amathamba akho kubuza ukuthi lo wamnikelo wanikelwa laphaya wathi wena wenza iproject yokuthi kusale kuphila umfundisi kwagcina kwenzakaleni ngawo. So ilokho nje bafethu namanje ama-service providers maswathinta athi even though isikhathi esasivumelene ngaso sesaphela kodwa asa-willing ukwenza umsebenzi esasivumelene ngawo. Kuwukuthi-ke ile element le yokuthi asithandi ukuthi si-compromise izwi likaShembe ngoba sithi sisebenzela uShembe. Iminikelo noma imali into esiyifica emhlabeni shuthi it was just a bad investment. Ngiyazi-ke mhlawumbe emva kwalokho nizongizonda nithi ngadlala ngeminikelo ngenza u-1 no-2 no-3 kodwa-ke ngiyazendlala phambi kwenu. Ngicela nje itethelelo ngalokho namanje iyangidla lento ihlala ingidla. So angisho lento ngoba ngithi ngifaka ipressure kumfundisi ukuthi avume ukuthi sengibuka ukuthi bakunikele nina manje noma bakunikele nina nanamhlanje lento mina engazi kahle ukuthi iya-transferwa yimi imali iya kulawo ma-service providers sithi sizama ukwenza iqiniso kanti sesiyageja namanje sangidla and angikwazi ukuthi ngithi ngizoyikhokha cause anginamali mina bafethu. Ngiyaxolisa nje ngiyacela ningithethelele. In the bank you lose.